Kalangan court. Welcome Korusia kalangan ki ang kaunoklok. And so maukisit megatin muitong pasangagan mauran mimi charay upil kumalkan mapangkatong kotstak maikan mapilpangkatong koronge sharing wet taban motomotap man miyatay perenin Christmas nan weekend Christmas kasampal chailen puil sapul machay masan sapul machay lauraman sapul machay kendo sapul machay kairuir nan tama kot masani me pit nan sampong wat ipatuane rayo me magchaypan celebrate Christmas wat apsuta pasan tapong kauno e olaman e ong sampa e ong wiapa e ong ana panaramas e olamal mong tauta apa ban taular ban eugiang ketel nan Luke heu riesak cellular riesak lemau me bil kosoya story ibudian Jesus so ketel wewe kemet puksaraw katete ta ibudian Jesus nan sampongo turun scholar kante aramas me study kan kosoya wok pasangan nan sampongo ong ketel solang ketel sutuka Maliela de deny the Bonsawola me mele history. Aramas choto rostoka mele Christ. Apan so merkola nan history regem diar me songen events ka songen ansauka magjail celebrate emia recorded nan history. Okay, so yime okay aramas me rostoka mele Christ regen kamele le kila kauno bwegi araika proof mia kilelen katete tucha chabangola molen kopung chamengola na kamai megot wiawi smepangkana song katete amiaman me mia katete man me mia proof chatan melel mia markets with porta armas koros weweki ap machestruka kipana child men katete be chelongola katete eschomelel okay so I kasampalen ataikin kamelele puksaraw bwegi masan kot engen emanaman ni ansa wote chaibika kadete ki foreign masatrail te silang trail kan mautan chaigen men kola nan pisetukpa ge ki chail kairtak chai kairtaran momotso chai rongonger masan kot chai ka tangking ki chai solang ansa mak chail chapta rong patang kan me patang ko wing kot rong en SARAWI sapal chail matawa me khap ap mak chaipan kolanan rapake melelembuk SARAWI padang oras me chay luwang pasabang miminapok SARAWI kamarain pa ko san rengen SARAWI karada kauno nenen melel niyaga chen masani rapake kabantiar ke rapake meko chiyo makam pe kasal ki makam kan rom patak pa kan rapake kauno pamping kasali yang kamoy pasabang pa okay Moy mengko saya Merry Christmas ong relakan makatun tauda pen yang yak lakot kalangan ang kumail ikangong eken ketrail karapana chaikin patodo live ong ya utan men masanang kotang kap kapulupul ran koros nipong nen ran puegin na yaramas puegi ay panene puegi pen ngoy ngebe chai mimina nan sowen Kauna pata chay mor chay langkak morla. Makauna pata wache bit sampongel sak riau bare isak sama mimi chay kauna pugita chay koros memela. Chay sujuka kuleti mela tame sansalo tame mele larmas memela rang koros. Kom kak masani ay pan lau wewe kila teipan lau pung kila teipan lau. Naya ramas, chonay panene, chonay wasa. Aramas me wewe kilo kayam tombe mela sojuk. Takoch mela sojuk aramas man me pan mela. Esto kasamoyang Christmas, karapang Christmas na namor. Okay? Pak chodro ageng kasang aramas man me yasame. Esa sa kot mela kachal me luwa tipon sampaka chekin tacha paliala ningila mao ako kulang ren kauno. Okay? Rest in peace. Oh, sailak mau. Ngay sucho ka kantang ramasaman misyo kalokang solyak mau. Wegi ya sa chay ko tong kalok, chay ko tong kiyang ramas alang kamor. Armay sucho yang kiyang alang kamor, chuka kamor kila sailak mau. Isa sa kukulaya.
Ay men pangan kinan ngana child I karabana child what puksarawi nga sala yang child melelo. Okay, iban share a minute motomot. Lukeo riesa kisua iban watak riesa wano puyan mursansan ni an Elizabeth akawonon sampong kotap katen paroneto tonlang Gabriel nang kani man kalili Mata Nazareth. I'm another. So ma Mary man kat kadede wat kimasa no melen. Okay. Renseraben may pon man makisin niniyang olaman maresuse. Kisan katawdak and non-market David. Aristeraben may pono maran Mary. Ton lango arikatla re Oran mawi masani. Mary, bebolong komwi. Kauno kat remwi o katin kupra mawi komwi. Kauno kat remwi o kupra mawi komwi. Okay, chaman me kauno kapakata lango samba ketrail kisan sapol makapagabuk ketrail osta testosa kauno ken kat re child. Apo kauno totok lole child apa nong railakan me kosaya yet ngoi mang tong kinia. Ike kauno kung kat child magchay losa te sosa magchay bungi te sabungi kauno ko wiya karaban wiya easy ni karaban sapol makapagapag akatung kapagata komuyo ngoi bokchan fellowship chan e wongi ngoi kamelele sang manian so me yaleta Christ or Ransilu what pugyo ako sa kasiyang ngayon Sarawi. Pita kinan lalayanta. Amiyang ngayon Sarawi. Ama kami misalim pa yan ato kaya. Tuwa jay ischubin pa ikasalki apo menan kisan rapa agamo. Kisan menasala mamelele kakchok singoyo. Wasami mimiyo na naiparaw kalew. Ipapoputi. Okay? So ikasayaya istorya. Mo akitong yame. Melel. Kauno kat re child. Empat child. Mas-masang ke child. Okay? Lau ke child lukuriyangi. May tangi. Kauno waon kia child bilibil. May tangi yang katlong. Iya katlong o kaunta may tang kaunta. Okay? Ab kauno irirong ke child. Mag child bilasa te so. Ime wasan wata. Mary. Bebol on komi. Kauno kat remui o katin kapay komi dar. Okay, Mary's asa ya planin kot. Kauno kat re, kauno kapayatar. Mary ari saloki ta kowalap masan wit. Eap mang laliki yapan Wewehn masan project. Okay? Okay, Mary saloda kot sutrakak saloda. Kot mangi me koras. So character and Mary my so chanok Mary do ngoi liaman Mary liaman we are selia amor inong popot we are pokona ramas kauno katkatre wat kironguk klanguk osayuk so jo sagas chagak changalar sang kauno chamakin lamamak chagodim Sarawi kauno porta so chanane Sarawi acha prowi nan rot kanak chau itu dengan mogden dengan samba apa kauno sotamia kauno kat wasakaros kita ela sakot kat wasakaros mangi me karos so Wewehn kat remi as to mean kauno pot longer nana nong yong kauno kat remi kauno kat wasame kom kat yon. Okay, so Mary salo kita rongo ngoi ban salota ngoi ban masaboy kata ban klang tron ngoi ban masaboy kata pogita ngoi armas nganan masabuek kosang rain Satan. So wasaka sa liyong child obil nganan masabuek nature masabuek mau. Okay, godly fear masabuek mepani tanonguk chonga kota mau. Masabuek makapan suingki kapayong koto kosanting kauno ponam noras chomau pomo kosang rain Satan. Okay, masabuek tuwaja lamon kot may pan sujanok bobo lapweki idemela Arya emau karakter yo mo kot pulmo puengken wiye para ke child dairy rai ke child
and so me masa puye ko pang kaun ke trial ta o moment min wiya trial kalomat en ko irta pang ko prangot masa puye san ren Satan mo. Okay, so dama wiya Mary salota ko saya mang lalki ya pan Wewehn masan portrait. So manda yang komyong ngoy Mary kay den court. Okay, momotso ko saya yer me momotso o kauno katin kapagata Wewehn momotso minimin saulang me pan bat nan masan ngot porang kau ta kong kauno ren minimin ren e wong in wewe ki kauno ko koerta apni yan sa woto momotso me so out ki ka weten nge SARAWI ragam be mi ata rai ko sandi gip tirna type program so to ko saya prosta Catholic te ya da no momotso an pillel kit tirna type program chai mo yata kai den kauno me masani wiyata ma amao ma kauno masani chelen wiyama chel wiyama abdurina chai sinko santi kan chai ban rongala ko santi yo me so chami me nam puk SARAWI chel me wiyata ko santi yo me ipen mata wata iso chale sang ren kauna ko sanedi ngoi me wiyata ge chechuka katan ke me koroso ko san ren kot tuecha suma wape okay kin matawa me kauno mo itang en suma kauno men koloke kauno men ko saya kauno sa chana na tango utengan chepel puen ko sayang komai okay nga panong aramas me stubborn panong aramas me gango diak labala ay kapakap main coach sair kin rail suma on porindo kuryang komai kapakap sapong up kauno maran sang ke child okay sa chana na Satan and we are within kan puen kasaleta yi kauno labala so dami songo ko saya wastan wata kasale yung child ni Mary kay den god okay karita chess chana ne okay kininda Mary kay den god sa kapakapala ren Mary puyen kila ren Jesus pokita Jesus salong upon okay po Mary aramas yang una panala chay kapakap kila ren Jesus alright so Chonlango ap masani yang Mary kom der per gemerot po kalanganen court me utan loud remi okay kalanganen court utan loud remi kom ban liseyanda o naitugiyata putakaman me kom ban kot kiyang mare Jesus okay mare Jesus you make us say Satan cunning Satan liberap Satan kin masamasan an son tolong an son kasamne karampa o kamen pinipiala te blindfoldly to it kamaskuni tamudana na sansal okay tama saraw ko saya Jesus komor god achay bang kito e wat puen bil kokoitan aso wiyata puen sansalama okay Kompan liseyanda o naitugiyata puchakaman me kompan kat kiyang mare Jesus epan lapalap o epan maren ki supplement code wasa lapalapia Jesus apan lapalap apan maren ki supplement code wasa lapalapia kauno code pang katin kasapulata en nanmarki Tuetra sama David Jesus fulfill kapayata tama kauno masani ki mepit David me away sudavan udi okay ya Jesus got tonia pola through kitela ramas chorus child we are like son Wewehn David okay sania chai poson Jesus okay katawdok makauno kiyang katawdok David fulfill ni Jesus abola so kauno quote pankatin kasapula da and nanmarki tuwetra samat David o pan nanmarkian katawdok and Jacob kan kokolata o sapulma way sota ban imsakla sapulma way sota ban imsakla okay ime so kopa ka kopa tar me surya ban budi about what government on his shoulder about budi about wado way okay about wado government waja para way para way nan lang whatever way
So ime wado o so trapanim sakla. Kareda weyo anane ipudiremi, weyo anane ipudire. Ma Jesus polar pariokit samau. Tame uya roka kamaralar maskoros komu yongay mamor nanti wit nanatamuya kita mela. Weyo so tayang ipudireta. Okay, so Japan disconnected. Japan putin weya mabang kiyong child in real life towards a non-physical type count Jesus pan katkido. The new heaven on earth. Okay, wake up. Wait nan lang wing quote wake up. Mapwegi are corrupted. Abanga wegi lasniye. Ababang katkido new heaven. Okay, karida kamyongo egitan. We are likilik me ban yang towe. Kambanga samo karabang Christmas. Kambanga samo. Maso celebration koros chekin we are par koros e olamal e waste time e triak e aramas. Yayi kauno ayayi gitel celebrate ni kalek ni sakau ni exchange kisagis ni kaunopda absoja ipsabal so to look young Christ and count that child more caravan Christmas associated with the child so par murimpar cheba mela sojuk Wewehn itawen Christ apal wegi kumalakan me bambil korkorong dami kung kosaya may bamol okay tirunarmas kam padang mele lo parmas te mol parail itawen Christ komban kosale yang kamuyer me ngoy melar kubrong goten poida okay makamuyong ay itawen Christ ap chamen kaparani aramas koros me chaben men kaparani raban melan anteperel kan kadego ban mimere kadego ban mimere okay ajay pukonda yang aramas tame melel insen arail pilipil ajay pukonda yang rail tame melel mengkakela kak may saulang puk may wewegi tame kakoskosaya pukin opolan rongata apatapatak po kita meman pan sawala ko saya me ko mepit so icharan momosok chelar mas molda ika salaban ma chay more so chay char mongko purangkot chay ko sampal gi chay ko santi chay ko sampal gi ana pa chay sanga chay man rapak me melelo okay so iban so chono sansara puede ka sa pungela mo paranen Christmas ap men kasale ta ni sansal tamo puksaraw masani alright epan lapalap so iwatake wasa irajik stilisa payo Mary ap masani yon ton lango ayatuwa met akak wiyawi nanay maypon okay Mary i Ezekiel esakaya ira koros ton lang parongra okay mon son baptize sa ibudidel anono lisayan kita esakaya wiya pukon momotso wiya pukon mayrang pukon samoro aton lang parong yer ko siya yang apo depan listiyan ari ong esakaya ekak kamelele pugida irapopoder rap biaya inangan popot iramala so damaran so kamelele ki weki eschoboson okay ong Mary so dama cholang uya kisa nga koyo ken lokaya salakak lokaya law seryo ibuti iya pron lokaya ta ong Mary woksang Mary eschop so kamelele dama cholanganda awanta yaduwa po maipon okay yaduwa po maipon isay wanti yang all back heo iray no inom popot irasay wanti pa na maipon cholangaw da cha kawewe yang so a child peta kan kauno mangi motive kauno mangi tame nantin sawon tame child makasay ka pati we kauno mangi tame child matawa so kauno mangi ese kaya pegasal kauno mangi Mary iti taken yang manapang wiyaw po yay ngoy sa kwendi yang wal okay so cholangaw da cha kawewe yang cholangaw ap sabang masani ngen saraw ban chipom rosanen court ban kubay community imekare ta serio sarawi ban maran ki sapulman court
Okay, Koreanai point, menka sansaletan sansal, Mary kaide court. Chai suchuka kapakapa Mary tuwe chongoy, Mary liaman. Okay, ele isucha maur Sarawi tuwe cha Mary, coach sucha no kilangay pungway, makalagalay, masamas tuwe cha Mary api aramas. Kaide ki court. Okay? Ansa may chiki kinyang kapakapa Mary po is Wewehn. Ansa may ipsapalo sa wada Sarawi sa Mary kaide court. Okay? A Korean point me meneu ki ang child wasa. Ako saya ngayon Sarawi pan boom rosanong court pan kapayu gadi makareta seri Sarawi pan maran ki sapol mang court. Mary anki opportunity ansa umao kaya mau kidi kai buyedi. Seri Sarawi choya wisang ni ololi wiaran senen popo da serio wiawita serio Sarawi kapag potlong ng kabit man mesaigen tra mas and all potlong lale. Okay? Ari ya serio Sarawi sabol mangkot. Ayo ko saya kauno liki kiyang Mary serio po kita emangi met Joseph. So Japan went young Mary. Sarawi katete young child. Okay, pues ya a character a naurin lalapato pung. Aray waun ki aray triak. Merapan so jo wente panolau rail. Kauna liki. Okay? Papa akot. Ema poi laut. Yawe wan poi laut. Chachukak mamor na natay nangkan na natay sen. Chachukak insen ki. Papa akot. Kauna me Sarawi. So abanta donki loud. Megot me Sarawi. Okay? Masani aban marinki sapol mangkot. Okay, aramas kenidak. Kosa saya me cheese sapol mangkot. Okay, ang komo yung oy just kaite kachape tak songo. Ap mia saulang. Arima, ime chay watang gupuk Sarawi. Mon, achay ko sa ya cheese chun lang ako sa yang Mary. Okay, aban maran ki sapol mangkot. Sapol mangkot. Jesus ima kot. Eu state mo baban pilapte ka pangata achay malyal ka. Apo kay armaskin kos rabangas ka sa ito ka matawa marantinta kot sulu kot na ngay saraw. Sa katoga pa na. Ako chaman. Okay? So anda apa Sarawi, seria Sarawi, sapol mangkot. Sapol mangkot. So chon lang o pronounce, chon lang o pakair kiyar. Mona ibudi. And so me ibudi ay ralakan mo wat bukan sokop bay saya arab kapan kailangan sa lalakang silimano tamer atan kiki lalakang puwegi yan jungtier yamo mon seryo apane ibudi ari puwegi aral kilang ni nature kilang ni usuwata katareosa metamero wat ko wiawiro da jita wen. Okay? Ye kapag me chayban anane kauno chayban muitang Christ chay maur chayban muitang karaban Christmas eni putina na chay maur pag chaylen kak inang yata peren kita kasampal kita wow ni kita. Okay, niya chay kin celebrate Christmas e po nang incentive sa ukan at chay peren and peren kahit ako chay ng Christmas peren ke maur kamaur chay Wewehn ki chayban mela na samdawat. Okay, pagkakin matawa mailakan chaylakan magintoda nan zoom kapakap na pwede chay lockdown da pwede chay irair to pasang irairen mataw lang said kaktong kapana cha sumbira be ikan matawa makchayban so cha patpana celebrate wasakis goodness of God nan lang yawi kitay. Okay, bikin kilang la missionary kan, teren missionary me pagkadarpasan sampar ni Israel seri kan ibutinan Afrika, ibutinan Micronesia, ibutis China pe, ija marmas kaktong kapana telefon apes, tuja, so chan son chailen patchpana, yosa chaiban patchpana yan nan lang, makchay so cho kasamo yung kachay karapang Christmas, chaiban so yang ko propor kita me Jesus, inoki yang, pun samdawat. Okay, chailte pen wiyata sapul machail. PADAHK kamait achay matamataw
ap chay rabaga memelelo nan masanen God. Chay kapakap. Kalanganen kamoy, main kaun Jesus kalangan kiyang kamoy sabol mamoy masan. Kom gating kupregit, kom gating kalwaigit, seperti sang kamunya sa kasamoy kamoy, ng Christmas word, karabang Christmas word. Sa kamelele ni history and book SARAWI kadete yang git, miya pak kom katstobon sambawat, komu budi, nandoon man kom katstobuegi karabaw, komu yang katan pogi lat tibatakan, komu yang katan makong tibatakan, so sa kasamoy kamoy, komu yang wiyat kaun o at song kamor, kay dego got me at matamataw de jiya kasane yang git, ap tama book SARAWI ko saya, sa kapuro yang komu yat kapil, kasaba kalangan ng kamu kaun Jesus, mewiyat kaun at song kamor. Amen.